Hi, jotono an channel Triprenation channel nai tong nai rong no. Hai na hai an kapang hamjak ma ya phari tinte kaisa topic no ang saklai na nai tongu. Abo hongke elocution competition othoba eloquent speech competition chin kok borok bai hingke kok rung batai laima mane speech competition. Aboni topic ni nai hingke naithok tripura chini ha ama. Nge o topic nutoi जों speech competition अथवा कक बरो हिंके कक रंग बाताय लाइमा नाय नगे टाइम बा अमो आं वानसुइ खाइजा खांके चिनि YouTube रो सोशल मीडिया रो चिन दफानि सराय रो म्यूजिक रो के काहम काहम उंबाय खाया रसाम रो करं करं खरां काहम काहम ते मसामा रो आं नुखा बेलायके नायथो तेबो खायथां दे काहम खलाय नगे ताबो अमो हाय नुकजायो खो आं speech competition खाइमानि ये speech competition अथवा eloquent speech competition रok nang tongu अब नांगमन हिके ताबुक सराय फ्रन्सि सरंग थांलाके उलो leader जेकुनो leader political leader social leader religious leader रok नि बागै जों preparation खाइमा हाय नाय आप्रो कक मासानाय ये communication skill बो बारिनाय जतनो काहाम नाय ताबुंसि जों competition रो सरंग थांखाके या अब उनका चिनी आनी कैसा नाहरमु आनी नाहरमन ते कैसा पॉइंट के कक बरंग नो तेसा प्रमोट खाइमान तिसामान इंगे चिनी कक सामान जों थानसाव सकफैमान इंगे चिनी रंदी उच्चारण रो प्रोनाउंसिएशन रो चिन कक बरंग नो बाहाय के थानसाव काहाम दिगे तिलांगमनाय आबाय आनी नाहरमु हेनबाग तिनी कॉम्पिटिशन खायन बागै आं किसा रायदा सानाय आ रायदा रो इंगे जतन काम के खनांदी आ रायदा बेसिक गोबांया 3 to 5 minutes ओ स्पीच कक सामानि 3 to 5 minutes नै एड्रेसिंग बाय आकं बाय जतन कक साना सकां तो एड्रेसिंग मा खायनाय आबो सह मिनिमाम के 3 minutes मैक्सिमाम 5 minutes ऑनलाइन न अब कंपटीशन बंगनाय टॉपिक सुइ फ्रंगे निरो रोमान स्क्रिप्ट बाय अन स्क्रिप्ट या सुदु रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट बाय सुइ एमएस वर्ड अथवा PDF खलाई आनी ईमेल रहदी आनी ईमेल के कविता जमातिया 9@gmail.com के ते कैसे के तम के सुइनाय आउट टॉपिक न निरो इंक्लूड खाइ मान हापुं हाथाय त्रिपुरानि हापुं हाथाय ते दैमा दैसा इनफरमेशन रगै बरंनि कयता तंग पतेहाय र बुमुं र जों रय मान के कक बर कक थाय न गोबांखौ थेपागानि चेष्टा खायदि कक बर कक थायना आ स्पीच न सुइप्रो कक बर कक थायनो गोबांखौ थेपा लायनाय जों आं बुमाया जतन माया हायबानो जों चेष्टा खायनाय बा साखथा लायनाय ते कैसे के कक बर चिन गोबांमा एरिया गोबां पदे पद डायलेक्ट दङ सुर दङ बा सालायमा दङ के मेनलि जों बेस खायनाय आगरतला कक बरक सामान न तै जों बेस खायनाय तामके चिन नॉर्थ दी आलादा साउथ दी किसा आलादा दङ के आगरतलानि कक बरक न जों बेस खाय सुइलायनाय आगरतला मीन्स ताबु आं साइ दङ माहाय आं सागै दङ माहाय कक बरक न जों बेस खायनाय के कक रायदा के ग्रामार कक बरक बाय कक रायदा माने इंग्लिश बाय के ग्रामार आ ग्रामार अब सुइफ्रो किसा पंक्चुएशन रो केयर खाय सुइना अंथों के साफ्रो बहायनो स्पीच रफ्रो बहायनो दारि कमा फुल स्टप आबो नायै जों स्पीच रनानि अंथों ये लास्ट टाइम आं कविता कगलब न कॉम्पिटिशन आप्रो आं स्ट्रिक्टली नाइलिया आबो रिलैक्सेशन रजाका के ओ खेपे हंके काहम खलाई फुल स्टप कमा क्वेश्चन मार्क आबो हाय रगै सुइबायदि ये तेगेसंगे ट्रेडिशनल एटियर जुमनुय जों फातारो भिडियो रेकर्ड खायके बेलायके जानाय फातानि सिनारि बाय ट्रेडिशनल एटियर जुमुय भिडियो रेकर्ड खाय स्पीच सागै रय रहदि भिडियो रेकर्ड के पोर्ट्रेट ओमहाय सुजा खेताना दि पोर्ट्रेट ओमके पोर्ट्रेट होनो ओमहाय केबिं खेना दि लैंडस्केप ओमहाय के भिडियो रेकर्ड नागै रय रहदि के निरनि सुइमान न के PDF ओ ईमेल रय रहदि ते कैसे रायदा हंके साना सका प्रैक्टिस खायदि न स्पीच न प्रैक्टिस बार खायदि माने काहम खलाई फर्स्ट न हंके ता सिनारि व थांगै स्पीच रना सका
final khaina sakang nirok bare bare no practice khaiman even aina naiba sung practice khaiman ge perfect ni bagita kitab te kaisa raida ke te kaisa man information ba sina nangman ke niro confuse ngi anate niro ano pdf ke niro ni suijak no email ke rohma bai niro ni speech aso hubu solna nangi just point to point sadi an rohma bai niro speech samani aso ke line by line soli sana nangi point simini sadi point simina milike eng ya ini bagi obo confusion ngi man nirong thani ang tang saklai ro ete kaisa ke an mobile number ke 9366106172 an mobile number 9366106172 obo ke whatsapp number obo narak tongdi bobai aro jaga nirong ni video record khaimero roi rohdi ite ge point ge nirok pila na nirok ni biodata hai rohdi nirok ni bumung pa address biodata by address te contact number to nangane nirok contact number ge nirok tam khai to pori de tong kho bus class ro kisi sa roi ro kheng nai ge nirok ni parani address kaisa rohdi te kaisa nangman ge portrait photo mane nirok bagi photo half photo kisa roi rohdi tam ke nirong ni speech rong no boy akare tiklai ke nirong ni photo no aro roi ronai hain bang nirong photo no nai thok lai half passport size ke roi rohdi tam ke video ro nai man obokhe haipan video ke as kaham yang nai ge nirong bai portrait photo bagi nai thok ro ke roi rohdi ta ge asuk nai nirong busiang ke ani mobile ba je WhatsApp ro jangmani ago kisa phone khaide ge tin bagi asuk na thang nirok joton kaham ke prepare khaide nirok omo one sogui nadi je chini omo participate khame bisingte rang paisa to boroko gya tabuk chini borok ni bagai kok borok no tisa nam bagi sing sak tharnani nange hain bagai sing sak thari srnglainai khailai sayang ke jotono subanang thang je okra rok kereng kurok je nai tongne rok bhaina suba jadi hi angkoi ke oranyo kisisa soka thai mannai first price ke 2000 second price ke 1000 third ke 500 obongkha sokat je first ke kaham kuk oranyo joto naijangnai nini speech bu naijangnai nini je sui rohmani abonu nainai ge nang speech sagai je scenario nin dress ba traditional dress ro kangai naithok khaimani abu naijagnai number obu si tongna nangnai je nirokni baike marks score khainai nirokni presentation nirokni traditional dress by presentation khaimani te nirok sui rohmani nirokni manuscript donai email ba khes rohmani bosoho naijagnai grammar bu naijagnai nirokni suithani bahai ke nirok suikha grammar abro naijagnai ge tei kaisang ke paithak submission ke 30 tarik August next month tak July next mas ni August ni 30 tarik ko paithak submission nai jotono jara participate khaine communication kaham ke tongdi rona musuk nai ro communication kaham ke tongke sanai ge chin koborok hamkhlain bagai phaidi sing jotono sakta lainai saya to tongnai ne chin bisingo tamke sing academic school ro sing ma porlia college ro ma poria ke sing sayang nai haibana chin sakta lainai sing asaima si kapal hamya bai hai sagni mani kogno school college pori ma phaya ge hainwa tabuk sing sak tharai tisalainai je kereng ke borok most welcome bron suggestion rong bagai most welcome ke sing ma masanai jara kereng rong no help masan ge asung nithung tinini information je rider rok busiang ke hain rok phone bai ba whatsapp bai sing hodi joton hambai